Board Penyat Kejala ke Meghalaya Public Service Commission ne MPSC. Kala kumba kelasam ya ke jingkali ya ki samla bayale ya ke examen kam Meghalaya Police Service ne MPS. Haga jing shisha mentaka arpho artarik kala lingkot arja arpho saw kadai banyale ya ke subject general knowledge. Henry lakum sam bakla ke subject English syaki bayale ya ke examen. Henry marmar la penbet dak basam dak badai banyale. Nak liang ucaman ke MPSC uba api ar marwen. Ula pediang bakadon shisha ke jing bakla ban sam ya ke jing kali. Henry la penbet no marmar ya kane. Haga juga por ula ong baya ke jing kali ke badai banyale ala syai kata ke English en sam no dak we ke jing kali bat ya ke bala bakla sam mentaka sngi en berat no. Ula kentu ki bayale ke examen la syai ke sngi ban om sngut hu bakla. Namar bak examen kan nyat bet kumbala bu bat kan om don jing ta satya namar ba en sam dak we pat ke jing kali bala pen kre. Ni mene por ba ya ka dang sedang mene ke exam ke English paper ju syam ne tin re long by mistake ke bade hang ne selong ki complete ya ka pakai sebagai kebala syai complete ya ka pakai sebala syai te la kum la sedang hibat sam kum tu sedang hibat sam tu hadin tu pada ki la detect no tahi ti kepada expose har re la plate tinggi la withdraw nak hang tu hingga simno mar kila anda kila yo ida ki staff chong hi kila simno jen la simno kita tinggi la samno dah ka paper kepada menehi di kata ka de kejing baklah chong ki la kum baklah don kita ni admit hi wala don kejing baklah ta jadi ke bangi le nam ta ya ba menit kila sam dah ka paper ke bolong correct mene pada English de kala batch kita Jadi ya katu kepada ya kebala syai pada mar katu la ono la daki la don ki bay la yo I katu ni question ke bangi le long bangi ngila discard no ya katu kaset la discard no itu kaset tingsa ila print no the fresh set la syai kemudian nginem katu kebala expose ngila reject no tang kita hi bangi ki bangi le la ngiyo arset minimum ngila arset Dikidon bangi le like set. Di kemudian saya select one set 6 takai. Dikidon reserve set always. Kemudian kadang kena ki kandidat bawa nek kendu yang arep meneh. Tinggi oh ya ki song exam on meneh pi biang hi on ki biang hi. Don't worry ya kebala syai tinggi la prepare fresh. Wonom don kan nu jing artatien bakadon ga baki la yo I kini tai marngin sai daki we pade kenam desu kitu bala complete meneh. Kalau tak jongka ni ki MPS jongka Meghalaya Police Service ka main exam kani Meghalaya Police Service hala saya kani ka don kumba ka de na du arfuar du artarik long ready dah ki we pat ki nomor hang ni ngi don ki ngi set jekli katu kene set kemudian kata ke bangila print bad murban ai la syai tin la ngila kompli baklano mene kata tingla ni nginom penokam su dah kata penokam dah fresh but kalau long ready but kan long baik normal tentu dia tangi small mix of jong human error jong ki staff jong ni admit kata wal don ke jong baklang tah re kan de ban kata kan exam kenam ki kena tetapi penting ki kena kemde ban wan sotu bakadon kanono ka jing le baklan helan ni ka intentional na liang jongi kelong strictly kaba unexpected but kelong human error tang tangi don manong na liang jongi